Sarma mi je jedno od najdražih jela, ali je mrzim spremat. Zato sam se danas uvalila do grla u sarme da ne moram opet. Kapulu i češnjak sam prodinstala i pomišala sa mljevenim mesom, pancetom, peršinom, bulgurom i jajima. Začinila sam sa soli, paprom i crvenom paprikom. Točne količine napisat ću u opisu videa. Na list kupusa stavila sam dio smjese, preklopila desnu stranu, zamotala pa drugu stranu kupusa nagurala unutra. Ja u škrinji imam jednu vrećicu ostataka od slanine za ovakve prigode, tako sam vidjela od bake. Na dno lonca stavim ostatke slanine i kiselog kupusa, pa složim red sarme. Rupe popunim narezanim kiselim kupusom i redom dimljenog mesa, pa složim red sarmi i prekrijem kupusom. Uvijek nam ostane kiselog kupusa, pa onda taj kupus jedemo kao prilog dimljenom mesu. Unijela sam vode da prekrijem sarme i kuhala na laganoj vatri oko 3 sata. Napravila sam i griz s kakaom za večeru. Koristila sam šalicu griza, 2 žlice kakaa i 4 šalice mlijeka. Za doručak radim pečenu zobenu kašu, pomiješala sam 2 šalice zobenih pahuljica, žlicu kakaa, 2 žlice čija sjemenki, 2 žlice nektara od datulja, jaje i 2 šalice mlijeka. Na vrh sam stavila jabuke koje sam prodinstala sa cimetom. Pekla sam na 180 stupnjeva 20 minuta. Napravila sam još i čija puding za doručak, pomiješala sam 4 žlice čija sjemenki i šalicu soka od jabuka koji mi je ostao od instaanja. Dodala sam i malo jabuka, dobro promišala i ostavila u frižideru.